Vršimo merenja na bezbroj lokaliteta ovde, na ovom prostoru, koji je zaista neobičan. Međutim, danas, prvi put smo izneli, malo je to bilo fizički teže, pogotovo ovako bucmastima poput mene, ali pohvalio bih organizaciju gospodina Saše Najsfeija i beskrajno sam srećan što su ovoj konferenciji u stvari, odnosno celom ovom eksperimentu i merenjima koja su vršena ovde tokom ovih dana, odnosno danas, konkretno na vrhu Rtnja, prisustvovali ljudi poput gospodina Semira Osmanagića, jednog od vrhunskih svetskih eksperata za piramidalne strukture, i našeg prijatelja Ivana Juškovića, inženjera telekomunikacija, eksperta za opet tu oblast koju smo danas tamo analizirali. Merenja koja smo mi danas izveli smo jednom vrlo specifičnom opremom koja je jedinstvena u svetu za analizu po magnetoteleskopskoj metodi. Merili smo spektre energetskih zračenja električnog i magnetnog polja u spektru reda veličine herca do desetina hiljada herca i u opsegu od nekoliko hiljaditih delova herca do nekoliko herca. Spektre koje smo mi registrovali direktnim snimanjem i uz mogućnost tehnologije koju smo koristili, takozvana Fast Fourier Transform tehnika, je omogućavala da trenutno vidimo sve prisutne harmonike, odnosno vibracije koje se tu emituju u formi različitih spektara, zavisno od sondi koje smo koristili za merenje, i ono što smo našli je nešto što meni lično se kao čoveku koji se bavi istraživanjima Nikole Tesle dopalo. Zašto? Zato što se uklopilo u sve one teorije koje čitavo i sve ove godine propagiramo i govorimo o tome da je rtanj jedna specifična struktura, da to nije ni u kom slučaju obično brdo, jer mi smo pre neki 5-6 godina takođe u organizaciji Duha Rtnja imali prva konferencija, čini mi se zvala, ne mogu sad da se setim, Rtanj, prirodni objekat ili umjetni ili tako nešto je bio naziv konferencije, gde smo diskutovali sa aspekata raznih oblasti naučnih, bilo je tu stručnjaka iz raznih oblasti, da li je to ovaj konkretan objekat Rtanj, da li je to delo prirode ili je možda neko pomogao toj prirodi ili je namenski građen i tako dalje. Evo, nakon 5 godina smo dobili rezultate koji ukazuju da je u svakom slučaju ta struktura takva kakva jeste, generiše jednu formu energetsku, vrlo specifičnu, koja je izuzetno bliska onome što je Tesla koristio svojim tehnologijama, a to su longitudinalni elektrodinamičke vibracije, jer ja ću to pokazati večeras na ovoj konferenciji, snimke koje smo tamo napravili i naravno učiniti dostupnim preko sajta svima na analizu. Struktura tih spektara koje smo mi snimili pokazuju da je forma tih energetskih vibracija merljiva po naučnoj metodologiji, naučnom opremom, konvencionalnom, nikakvim rašljama, viskovima i tako dalje, iako ja nemam negativno i loše mišljenje ni o toj oblasti. Tumačeno je na pravilan način. Međutim, ovo je konvencionalna oprema, zvanično naučna metodologija koja je rezultatima merenja koja ćemo učiniti dostupnim javnosti pokazala da je rtanj ipak nešto izuzetno posebno i specifično u odnosu na sve druge objekte, brda, planine, ovake, onake, visine, oblika i tako dalje. Rtanj je ipak jedan objekat
koji iskazuje neke osobine rezonantnosti, ali više dimenzionalne rezonantnosti i da amplifikuje, pojačava određene suptioenergetske forme koje su veoma bliske strukturama energetskim koje je Tesla nazivao nehercijanskim, odnosno longitudinalnim elektrodinamičkim vibracijama, kakve formiraju takozvana skalarna polja koja su u stvari osnova za ono što moderna mainstream nauka trenutno izučava i bavi se pod pojmom torzionih polja. Znači, centar zbivanja moderne nauke je rtanje.